guys, hendak kasih ngedon, hendak kejelit ngedon ang ni apa anjong kagak kali panginlay cepo railway station rangkat pat ini mama baik ini pak beng ni sele rangkat mentah cepo railway station nak kita panginlay cepo kamu ini perlu ini driver mo driver nanti ini way Tawut panit niya doon tapo sa nagkami. Tawut panit niya doon po kalino. Nginilay sa taga. Nagamit niya to kaya. Nagamit niya. Nginilay siya po paltan besar ma. Paltan besar. Kini kalenti banay siya po paltan besar ma. Minta gamit. Minta gamit kamit. Anda isu isau ya kan kalenti ray ngisu ilang kini kali bon bagi kali ha po jong kauti keper baca sinang jungi mau keper pai kali bon ba ngisu isau kali dan kibayat nasarun dan kibayat senai misal syarut kaman sekalian bon ba pet kali ani kuti pet karkonnya kuti ai barwala pet yau lah ada tak smart. Ay kan bagus piti lepas. Tak smart. Oleh tak smart. Mentang lah jam poin dan siapa balkan besar. Gila jam poin dan siapa balkan besar tamu. Kemudian lagi warna ada kelamit. Nama bang lapoi kamit oh. Nak tahu bang ibun kam celong. Nak tahu bang ya leceh bang hiding po celong kini kensoj mo tengi kam simpon ngidile no po celong mentapa de ngila nyo kemen mar bang la po gohati kene kay dega gohati atam gohati nujare ka jinglong jo kamariang angne kasit ba si bunsya ban ya ka jaga Pelachat mama, nomor berapoi, nomor misal apoi mau lachat ramai, kemen tak. Lajan poi sport, balkan besar kayu, lajan poi. Halo guys, mentang lah hiar kali, bak mentang don sepo surok mah, surok. Ngimut banlek, banwat jika digan surok rey mentah genjar bah lah mit, lamit lah cendai biji cendai siteng ta, Tusan. Sipo biji lah tam sipo biji nak kata kau, lah sitom bah banginwat jika digan surok namar bun kilak kang mah. Gila. Mentang don celenti. Mentang akli na ini mama yung don dirak tay. Dengan lagi tay kalong kuno. Inyo ne yo shoot ne. Namar mengidon kaman print out dia ka. Tiket no. Repek mentang idon hang ni po paltan besar arngut ngedan ngewan bat ba mah. Disialek to da railway station. Ini wat chuam taya ka. Kan hai ka don kan ridok. Mental amit mah la chko biji. La chko biji la tam chko biji. Nak kata bun ki dukan ki lak hang peki dukan hasurok ro mentaki lak hang nut
Diberi kali dang bun ya Sirok. Saya mentang ini lej banwat ya kah? Takadukan. Hai kadon. Begini ki mai ki ayu. Bun bang ni. Penuh dia kalau lej jungi. Kamlai lei. Biaya nak ni kah? Hai kata ka dukan kadon ini wat ya kata dukan stom baban wat ya kata ka dukan Sirok hang ne tip ngin yo nem yo syu mening yo I akan ni kaya bentan kadon gawe ka dukan ket pakang nem pakang re lai ngila penang yo sih nang wat ke picture kali na ki perlok kelima ini awat entah kadon ka Sirok ka dukan namaro lamit ya tah lastom baban wat oh bay Sirok dukan ka दुकान हाँ उधर एक है वहाँ तो बंद है उधर में तो आगे वो उधर भी है ये लगता है oke oke thank you mah ta mentang ini lej wat ya kata ka ayu ini mama ion kadon sanik bentah kebasan ni seneng pengen nyawat hae kadon kata ka dukan Sirok mah dukan Sirok pengen nang yo em हेलो chầm hà thật lai vần vặt ba rồi khơi cái lạc khang nút đó khơi dukan nông dukan chịu bắt câu ấy phải cha tay là mít là đập mít luôn tê sẽ anh nhau wat ya kata dukan ngin kali nai tay con lihat di dalam tay tê là bên này tụi em mình nghĩ mà halo Dini oh Sirok ke dukan kah hah Sirok kah wah tahu apa हम लोग दोनों ना और वहाँ बन यहाँ से जाइए रास्ता क्रॉस करेगा उसका ta ngin lek hakan ni ka benta yung makadon hang ni kadon namdon no mo taga Sirok dukan tepai tentang yayat yang bana kan ni ka Sirok ayu ka dumba ki bro la ayu lut नहीं देश का लीजिए ब्लॉग में ikan hang ni tang bun ba be te tambalong ikan menginut kan mengisem iyo sure mingkili nang tai mingkili nang ne mo halo bhaiya wo Sirok ke dukan ka hai Sirok ke dukan wah अरे लाशात पेशात ka tong ini wat mah